أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعليه وصحبه أجمعين إما عباد Selamu alaikum sa e pralenje te e pinenje sotana abdis no diva mensar ko life. O permitani e shuji tema ko soi andidor Lejletul Qadr. Lejletul Qadr tani jek sura potočno važno sura e ramazaneske ko masek Ose saso postine demek o trianda dive, jektaro triandata dive, tano o bish eftato rat, koa so buten pralen empeinen vozdušinala ade rat. Pa maglem adalata hari po opširno tematikera erat nirat predstavila da je bišu eftato rat, da le skroda sebepi, andema menge jeke efendija, soka objasnil amenge kornisa točke soy Lejletul Qadr. Soskja Ali i Lejletul Qadr, sar amen trebate dočekuna i Lejletul Qadr, hem označene taro Lejletul Qadr. Ko kava, ko adava stepeni, o efendija ko objasnila mi je po širano, mo glaso ili potočno mo nakitano panlo, a fikjeren mange hari šudrilum, hem izjasnin dorki akalavukja, pokušinao so še moguće te obhari pojasno, ako i si slučajno nešto so naštita haljovan, aj den jek dževapi dali havgjovaja fino, Inshallah, saj šukar, pa te počina amare derseja, prete počina proširene tumen o video, prete muka efendija, te šaj o sobeti te haljova, hem te olvel amen ko povek je to jasno o Isura. Selam inkerava ko početok gledačen, jak baro selami džiko sadri krijezivi, jak baro selami džiki Roma integracion oba hauze, demek sarne sunem momentalno tari organizacije, jak baro selami lende, džale isto jak baro selami džiko amaro kardeşi Güneş Hüseyin, selamun aleyküm kardeş. Hem amaro verno da gledači taro ko sao aspektija, pogotovo ko islamsko o dizoran zekir. Selamun aleyküm sarinenge, aki je proširnjala bešükür Allah eske o tikava o gledačija, proširene povike to, soske efendijeta noveć Andre, te šaj te počina mare okolejte mu ka prvo efendija men, pa meka pokušnal o selam yasar ninge te daf. Kitano efendija, veče katetano sa sodikena. Gekal. Pa še efendi, šukar alan mange, posti isto vreme to puti, jek bari čest mange mesranatar tuja, jek sohbet tekera emo berimo Lejletul Qadr, hem mislim dorki akale sohbetestar potočno akale suratar, te objasnjam ge pred te počinal o bišeftato divetaro Lejletul Qadr, pa sar so najavindem i si nisa je kratka puntija, so amin je bud važna, pa te šaj te dika amen, da li je realen točno sar so trebala, da li spremine amen točno sar so trebala, baš o Lejletul Qadr, pa akale te mendar, še efendi te šaj hari po opširano te vakere. Prete počine panda selam inkerava tire kardašen, taj mire kardašen, sve tane momentalno ki
socijalna mreža, aki baro selami palem jiko resmi zekiri. Çavale mate navski menovçera da ne mande, aki o kasım bahtiyar da baro yek selami. Selamun aleyküm efendi. Aki resmi pale zekiri. Tamam efendi. Buyurun. İyi kamera tanıtri. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلى نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. وحمدي per Allah تبارك وتعالى ولوذكر الصلوات هن والسلام جل جيكو حضرت محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم جيكو لسكيره أصحابيا جيكو لسكرو чисто هن паке أهل بيتي هن جيكو са около искрена mu'minja koda su akaya dünya nisarya verçanena muçanala osven sar muslimanja sarnetmen koda su se narata kate prisutna a kola pokasno da kakuen oven selam yerinde Allah şere selamaya esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Inaku cemaati muslimin cenime halalem poštime penalen Sarso već najavimo unapred. A mene Ratka pokušina ako kratka crte to objasnina kova su a menje važno i tali baš akaja rat, odnosno i bišeftato rate Ramazane širi. Men sarne džanena otprilika sekova berš čerlapes otprilika skoro saslična dersija sa ista verzija otprilika. Aman, akava masi kitalo sa kojeg mase kote amen pokušinaja te objasnina emileteše teana obuća odoborka popaše či te šaj ko bilo sa oveg način te halope sokova somanka te vačera. Inaku, i rat Lejletul Kadr sar amenje sarinenje poznato Itali yek surat aro Kur'ane ko to Allah Jalla Shanu wa Jalla Jalaluhu akale račate pošminala te objavinal o Kur'ane Azimushan. Pa ne slučajno da ko prvo ajeti spomnimo od ova inna enzelnahu fi lejletul kadr. Hen amen ularjamle čirat lejletul kadr. Demek ki o Kur'ani başlayınala akale račate te hularalpes. Akalela račate počminela o nuzuli e Kur'ane skoro Azimushan. Odmah palo akava eti o Allahi tebaraka wa ta'ala učala amen postavinala međe prašanja odnosno prašanje baš o adale račače dali amen džanaja soje adajara. Hem palo doleste palo postavio prašanje Allah через stranu tabaraka wa ta'ala odmah o Allahi tebaraka wa ta'ala korkori dela dževapi odnosno korkori odgovornila erajčač. Odole postavime prašanje še demekči ov korkori dela dževapi. Sova čerala Vama edrake ma lejletul kadr dali džaneja sujitalu lejletul kadr Lejletul kadri hayrun min elfi šehr. Irat Lejletul kadr itali so po hayriliya
po bereketlija, po shuji, taro hiljada javera masikija. O islamsko učenjačija, o islamsko alimija, akale dinesčere, dakle islamesčere alimija, tumačindoj o Kurani, odnosno objasnindoj akava ajeti, vačerana kaj o ibadeti aka ikirat Kadir gecesi italo pošukar ne taro ibadetija ko hiljada javera masikija. Demek ki o ibadetija kalera čate desinopes, soko bavinopes, italo po hayrliya ko Deus Jelle Shanuhu, po kabuli, po pašitalo ko Allah tabaraka wa ta'ala, nego ha javera hiljada masikija ko te akajarat na araklola. Znači te zamislina hiljada javera masikija ko te nane Kadir gecesi, te cerelpes ibadetija, akaya yekrat koja su i si Kadir gecesi. Tali po hayrliya taro okola demek ki hiljada masik kolasu o insani ka pokušenal te cerel ibadeti. Asavko ili asavči identično jek najava ili slično jek najava spomenula pesko hadisi ili kolafija ko kelamija Hazreti Resulullah sallallahu ta'ala alaihi ve selleme ko te sovačerala alotu minje jek blagoslovime masik. Alotu minje jek rahmetlija masik. Alotu minje jek masik ko ako Deus Jelle Shanuhu isile bud paro vrednost. Ama vačerala ko dova masik Andre vačerala isi jek rat koja itali pošuži taro hiljada javera masikija. Kasće akale račate ili koji akale račate kovol uskratime taro dove, koji akale račate naneteresel te cerel te janel deka sikoa ek hayri ilestar uskratime. A naneteul nikastar uskratime akajarat, naneteul nikastar činavdi akajarat, osven okola kola su itali nesretničija, osven okola kola su čačitnaše akajarat nečerena. Akava zabeležime ko taro Ibni Mađe, hem ko taro Enes bin Malik, akale sudendar zanimtale, ko hadisija, potvrdimo sar verodostojno, obroj hadite se skoro talo dešušov saranduštar. Akana, demek ki o hadisi akava sovačejem preska, ukoliko neko manđelati dičel kote akava raklola, znači o hadisi ako taro Ibni Mađe, hem ko taro Enes bin Malik, obroj hadise skoro talo dešušov saranduštar. I spominme nagrada koja su akatea međe spominime Itali. Na Enesavi nagrada koja su Itali pandi akale rajčaja, nego u suneti Resulullah skoro sallallahu ta'ala alaihi ve selleme, isto ajar spomnimetali nagrada bašo okova koja su akajarat kana kavalla ko ibadeti. Demek ki spomenimo ko hadise Peygamber sallallahu ta'ala alaihi ve selleme kaj akajarat, odnosno i nagrada kol dindi okole manušešće koja akajarat kana kavalla ko ibadeti. Pa odolesće o Peygamber sallallahu ta'ala alaihi ve selleme vačerala koji irat taro lejletul kadr kana kaval ko kijami, pazinen o hadise ajar glasinala doslovno znači, koji irat kadr gecesi kana kaval ko kijami, vačerindoj ko kijami, sikavindoj kijami, objasnindoj kijami, manjelo Resul aleyhisselam vačeral koji akale račate kana kavala ko namazi. Olafi čijam ko akava hadisi isile značenije namazi. Demek ki koji akale račate kana kaval akajarat ko namazi, klanindoj namazi demek ki veruindoj, pandidoj imani, kaj akajal ratitali rahmetlija, kaj akajal ratitali blagosloveno, rodindoj koja sa kojeg način i nagrada Allah estar tabaraka wa ta'ala
Vachirala Rasuli oleschere günahia akalera chate vachirala koven o prostime. Ha? Znači o pekamberi sallallahu ta'ala alaihi ve sellem pandak puti vachirala akayarat koi kana kavalla klanindoi namazi rodindoi orlakoro o rahmeti hemo bereceti nadindoi kurkuri peste kai nagrada kaval kotora Allah tabaraka wa ta'ala o grevi aleschere vachirala koventale o prostime. Ola grevia, o prethodna grevia kola su itale čerde. Koveno oprostime. Akava zabeležimo italo ko Buharija, hen ko Muslim, a prenosinala o Ebu Hurera radallahu an. Baši obaripa, hemo bitnost akale rajčakoro, overniko trebala te penjaral okola Demeći o muslimanja, amen sar muslimanja, trebala te penjara okola osnovna propisija kola itale panle akale rajčaje. Okola osnovna propisija kola akale rajčaje tale panle. Čite šaj ko asab kojeg najšužo način te nakavl pes akajarat. Koga večerala pes te penjara okola osnovna propisija na večeraja, odnosno na mistineja, te ikala amendar propisija, te dodajna amendar propisija ili te čera nešto so amenđe či godi kaval, sar amen razmistinea prema maro haljoiva, sar amenka haljova, a sapko nešto te čera na, nego okova sar amenđe o Resuli sallallahu ta'ala alihi ve selleme ko hadisi objašnjenja, a jare ka da me ko asapko ek način trebala te penđara opes odova propis, en istovremeno tan opes ko tan. Odolesće amen večera jektaro najbitno prašanja kola itale panle akale rajčaja Lejletul Kadr italo koga itali irat Lejletul Kadr. Znači jek prašanja kova su arakala maškaru islamsko umeti, maškaru muslimanja italo jek prašanje koga itali irat Lejletul Kadr. Pobaro broj taro učenjačija, pobaro broj taro alimija smatrinjena kaj irat Lejletul Kadr itali i bišeftato rat Ramazanesčiri. Akava mišljenje definitivno italo najrasprostranime mišljenje maškaro o muslimansko svetu, o celo svetu znači. Irat o dokazi erajčače kaj večerela koja Italija de arat i Lejletul Kadr, o alimija akale dinešćere večereže jednoglasna odluka najrasprostranime mišljenje maškaro islamsko umeti italo o mišljenje kaj irat Lejletul Kadr tali i bišeftato rat Ramazanesčiri. Ali amen smatrinaja kaj o insana amen koga večeraja amen mangate večera okola su peđara na kvaredo. Amen smatrinaja kaj o insani natrebala te ograničenil pes samo akale rajčate, ali samo koja bišeftato rat hen odolja tajlo završimo na o pekamberi sallallahu ta'ala alihi wa sallame koja vera hadisija večerala roden i Lejletul Kadr ko posledna deždive neparna. Su značinala bašlendoj taro bišujek, bišutrin, bišupanč, bišefta hen bišenja. Akale divesende roden večerala i Lejletul Kadr, odnosno čitešaj amen taraka o tačnost akale rajčakoro, odolesće i si mislenja kola su o posledno deždive kuvala pes ko džamije ko itikafi amen penelesće itikafi ili poprosto penđarindoje amen de halveti. Poprosto amen halveti decidel pe su insani akala deždive ko itikafi o sebe pisoj či te šajte pogodinil i Lejletul Kadr. Ama aminka spomenina jek taro nekola dokazija, taro nekozom dokazija, taro neko aminka spomina samo jek dokaz ko te so ukažinala akale rajčate kaj akaja ratit ali ko
бишефтаторат. Значи и родиндой рад, амари со родеа кај рад леле кадр, и сямен фактија, доказија, аргументија кај акаја рад Итали тачно и бишефтаторат. Некој ка поставено прашање кај вечерот, па добро, сар или кола доказија аменде присутне Итали, кола со доволно Итали баш аргументација, а кале рајчајчири кај раквола бишефтаторат. Сарине амен, односно тумен пенџарена и сура кадр. Кога калентер те дичен и кадр суреси, кај олафи лейлетул кадр акалела фесте, постојнена ења харфија. Значи, олафи лейлетул кадр, пишимо ко арапско ења харфенца. Колко реакава лафи от Аллах Азza wa Jalla ки сура кадр спомненала ле 3 пути, кога со дичиндој 3 по ења вола бишефта. А кавајтало јектаро неколку доказија кај ират кадр геџеси Итали бишефтато рад. Дичиндој, значи јек доказ вајчерјам. Олафи лелетул кадр силе ења харфија, 3 пути тало спомниме ки кадр суреси, 3 по ења бишефта, дала ишарети знако кај тали бишефтаторат. А кава јек докази, анда јек докази кога со аракула исто сурате, и тало о доказ кај акаја сура составиме таро трианда лафија. Трианда лафија. Палалдан о последно лафи феџр. Јане селамун хие хатта матлаил феџр. О лафи феџр селамун хие хатта матлаил. Тачно о лафи хие авла ко крајо селамун хие матлаил. Авла тачно ко бишефтато тан саркелами. О лафи хие тачно авла ко бишефтато, со значинала акаја. Хие акаја демек. Која акаја? Акаја рат. Тачно акава лафи хие ки сура кадр аракла ко бишефтато тан. И прво бут, дуито бут. И трито бути, о почетак акале сура коро. О почетак акале сура коро. Кога ка башленат или као почетак, Андреј ки сура пошминала с елафеја инна. Олафи инна пишинала пес елифеја, јек елифи, па вала харфи нун, кога су итало панло, панда еќе елифеја. Значинала јек елифи, панда ек елифи, комашкаро харфи нун, односно н, амен сарвајчере ки латиница, н. А каја харфи н, о харфи нун, ки арапско азбука араклола ко бишупанчто тан, пореден број. Бишупанчто тан, кога кароден, ки арапско азбука кадичен, араклола и буква, или о харфи нун. Бишупанч. Дуј елифија и сјаментари страна, овала бишефта. Значи, од трито доказ кај акаја рад Итали одојарат. Не случајно и на пишимо итало дуј елифенца хемјек харфи нун, о харфи нун аракла подреден број ко харфија ки арапска азбука пишо панчто тан, о дуј елифија тари страна челена дуј броја хем пишу панч, овола бишефта ја јаре аналапес доказ факти кај акаја рад Итали и рад и бишефтато рад. Одоле се овернико на требала. Само афикер манке. Аке баш могла кате дојнале афикер бут со причинавато со скеј. Слободно. А кога со хавден мислава џе кана нидека на иклило или нидека на објасни салило, амаро ефендија сашто комплетиринда цело ситуација, значи требате пратинале бут фино, иначе мислава дека о Прал оле скоро поточно о Ефендија Амаро, о Роберт поточно Мехмет Окујан
Akala bukiasa janelalen ov de la mi isto da matematike potočno cifre nekola mi sto sau Kardashian suite momentalno isto ko life со споделнена некој импулс расте мангава само тоа крафтуминге дека ефендија со бакерала кала лафија лен преглединенде Преглединенде бут појасна хем питањенцарти си да зате покасно нека овенсуске кара моментално на што ефендијате причинале ске објаснила бут фино и недреско се трајнава цело време си дава ке страна ефендија сарлесте Бога ми не треба никогаш те прекиненде. Афи керен манге ше ефенди бујрун продолжи. На врска. Шукар одлично. О џемати опрела кола со шунена нека делинена кова видео тересол џи која верада Кардашија прала касче кола слушајте користинен пес акале бујченцар амаро нети нај ништо јавер освен хајри акале масе костете кера одовор како зом со Аллах тебарка таала менге омогучинала па акале кратко ќе дерсестар иншалла Аллах азza ва джелле аменџе да туменџе да са кале дикутненџе да качерол рахмети беречети насип иншалла поготово кират кадрги веси. Понодорига ко абиндој ко прашање кола ибадетија требала акале рачате течерол пес Вачејим као пекамбери салаллаху таала алейхи ве селлем ангадет на клау хадиси коте со вачејо Ресул алейхи селам акаја рад кој кана кавалла ко кијами односно кој акале ракате кана кавал о ибадети чериндој намази кијами демеки намази акале ракате текванина намази енало пекамбер алейхи селам нека на динопес вачерла ко Аллах тебарка ва таала родиндој и награде Аллах стар џелешану ва џелле џелалеху нека джанова чирла каја Аллах тебарка ва таала опростинела лесче о ѓунаја о предходна еџерчи акале рачате на кавала ко намази демеки јек таро кола повише ибадетија јек ибадети тало о намази акна сигурно опрала о достија амала сигурно ка поставенен прашање сао намазите кера кој тало пофино кој сартеџа сотеџа нали се сапќе прашања кола со ка поставенен пес се неме пралален поштеме џемати муслимин амен објаснинајето менџе адава со бешела ко хадиси Ресуле скоро салаллаху алейхи ве селлеме хем ништо јавер значи окова со амен о Ресули а сапќе буџеќа обавезинела амен адава мангаја текера јакана дичен акате ако пазинаја и си амен јек бути кото Ресули асенава черла каја рацо те накавала ко намази добро кана цело ратлика клани на намаз не мора цело рат теклани на намази фино и тало теклани но пес пазин на вачераја насминеа мате халова погрешно аманчерават окова каси силе мерако, каси силе ашки, каси силе љубов, окова која су силе таква саибија, окова која су дарала Аллах стар табарaka ва таала, овшај џико вакте саба намази скоро текланено намаз. Апсолутно. Али ко прашање акале буќаќе, кова намази тало најшукар акале раќаќе течерол пес, кова намази акале раќаќе најфино и тало течерол пес, мека користинавик хадиси Ресуле скоро салаллаху таала алейхи ва селлеме коте јек диве о пекамбери салаллаху алейхи ва селлеме вачерла пекакосче Ибн Абасеше братче скоро Ибн Абас вачерла ей Абас манџали вачерла те сикавафту ти јек намази коте ако кланинеа акава намази окола ѓунаҳи акола типче тикне паре џаниндој биџаниндој демек пут врсте ѓунаја со постојнена еџерчи акава намази кланинеа вачерла Аллах азza ва џелле ко хурмети акале намази скоро долак ѓунаја косылален на не више ѓунај а сабкојек намази манџали ей Абас да си кавафтут и тега на Ибн Абас радаллаху ан пенала евет ја Ресулаллах мангавате обесте вачере манџи Tegano pekamberi sallallahu taala alaihi wasallam vachirala ey Abbas. Klanin vachirala tesbih namaz. Salatu tesbih. Klanin
Tespih namazi. Acaba tespih namazi. Cenime pralalem poštume džemati muslimini talo sab kojek namazi ko te su Resul alejhi selam ko hadisi objasnila kojka klaninila sab kojek namazi večerala neka džanal kao Allah tebarek ve teala oprostinala o günaya lesçere isi garancija Resul sallallahu aleyhi ve selleme koja tali dindi kaçı İbn Abbas dindi garancija ey İbn Abbas ako klaninea kava namazi te džane kao Allah azze ve celle te günaya kosulale načinila, dali o Resuli delale garancija kaja sav kojek namazi. Ako klaninja, olesčere džunaja koventale afi mafireti. Ama o Resuli sallallahu aleyhi ve selleme katakana butitalo važno te pazina. Kaja o pekamber aleyhi selam na ograničinala kava namazi samo lesče, nego objasnindoj Ibn Abbas radijallahu an potičinala jek buti amenje. Kaj amen te svatina hem te jana kaj asab kojek namazi eğer amen klaninaya mare grevia Allah Celle Şanu ve Celle Celaluhu kerala afi mağfireti. Pa odolesce lindoya akava dokas dicindoya akava hadisi Resulü sallallahu ta'ala aleyhi ve selleme akalera ekate itali shujibuti akava namazi te klaninol pes kaskorana vitalo tespih namazi. Acaba tespih namazi, meka pokušinam ko kratka crte to objasnina, italoik namazi kova sostavimo kotaro štar rećatija. Akala štar rećatija namazi isilen zadaća sosće većinova pes salati tespih. Tespih doa demek, lafia demek, kelamia demek. Sosće većinova pes akaleći, ko akava namazi isiamen olafia subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallahu wallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Akala tane o tespije. Ali dicen, isi redo akala tespije sark cerna pes hemsoy cerala pes. Eko objasnina odolesce erat akate alem lelema minjarisa vreme madam ci satumen akate sosien koltumen šansa en prilika u subota, dimi? Subota, ko live prenosimo tari džamija ko hođa koji meri. Isto našunjove dehram panlo, bavo to mikrofoni panlo našunatu. Znači, bujrum, aka našunatu. Tamam, sasova kerdana kavaka prenesinali posliki krajka, ama šukar, amena kale programaj mangaja, znači, tana jek šukar sosta, Zate to već spremna sasti pedevleski raneve u subota, ako vol već live u betragung, znači potrošno koji prinesota live, hem kad iken ki džamije ko IKOR ko Düsseldorf, taro ajdin imeri, potočno taro hođa ajdin imeri ko vol kvasa live. Dalesko sebe pispremindema kvasa em o Allah neka nagradila kale efendija solela mige akaya şu sohbeti verin koga havava uzdišinava da borka Allah neka nagradil tu şey efendi. Buyurun. Tumen zavarava inşallah. Evet, znači ja večernem kakava objasnjujem kakava hesap yamen so večera tali ih sartitni priprema baš okova so u subota kad dogodino pesar live ko hođa koji meri Kozum sarodo te kačeral programa soj ovđanala pes čamenodova namešina uopšte, amen večera okova so eće trebala te večeral pes sar priprema kale bučate, a čilem ko namazi salatu tespih, a kava namazi talo večedem, jek namazi kova sostavinala pes taro štar rećatija, ko sekova jek rećati, znači ko sekova jek rećati, a kala tespih spomenime tale, eftavar de šupanč puti, znači trebala eftavar de šupanč puti, Doven spomnime o tespije. Akana sar eftavar de šupanč. Koga večera Allahu Ekber. Pandaya marvasta. Ukuyna subhanike Allahumma ve bihamdike ve tebarek esmuke ve ta'ala cedduke ve la ilahe gayruke. Završina subhanike. Pala ko završi ba subhanike skoro. Ukuyna o tespije. Sovaçayım subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah ve la havle ve la kuvvete illa billah. Okuna dešu pančputi. Pazine, dešu pančputi. Znači završenjem palo subhanike dešu pančputi o
tesbih. Avaya Fatiha, okunea pali Fatiha i sura, pala ci sura okuna sanatele sokajano tesbih više savena podeš. Jek puti samo upre, čera dešu panč puti, ponaduri ga sa sokajano tesbih na pedeš. Pali sura Fatiha o tesbih na deš puti. Pali Fatiha. Tari Fatiha, ja koruku, pali avena deš. Paloruku Subhana Rabbil Azim ve kera Subhana Rabbil Azim ve bihamdi. Znači koruku Subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah ekber ve la havle ve la kuvvete illa Subhanallah velhamdülillah ve la ilahe deş puti koruku. Taro ruku koga ustaja upre sami Allahu limen hamide. Tega ne rakova ko kijami ko stojeći stav pravno ko kijami beše. A katea kana isto o tesbih spomeninaja deş puti. Taro upravdan koga rakova ko sami Allahu limen hamide upre ko kijami upravdan Allahu ekber jaki secda ki secda okunaja Subhana Rabbil Ala. Palo akala tesbih okunea isto deş puti o tesbih. Znači ki secda. Uštaja tari secda. Okunea palem deş puti. Panday puti siamen secda. Subhana Rabbil Ala. Palem deş puti. Hem o rekati završimo. Duj secde završino o rekati. Allahu Ekber uštaja ko duj tu rekati. A jare vtavar da šupanč puti o tesbih završime. Znači tekbiri Allahu Ekber, Subhaneke okunea, palo Subhaneke dešu panč puti, okunea Fatiha, palači Fatiha, okunela pes deš puti o tesbih, koruču džaja Subhana Rabbil Azim, palo ko Subhana Rabbil Azim, deš puti o tesbih, semi Allahu limen hamiden upre, deš puti o tesbih, Allahu Ekber džaja ki secda, deš puti o tesbih, Allahu Ekber uštaja tari secda, palem deš puti o tesbih, Allahu Ekber, pandaj puti ki secda, deš puti o tesbih, a jare završinaja o eftar do šupanč tesbih kola su itale dikle sarzakoni akale namazesce, pa savkojek naj završinaja štar rekatija o tesbih namazi. Taro je but važno činjenica pekambereširi sallallahu ta'ala alihi ve selleme kote sova čerola kaj o nafile namazija itale sapo duj rekatija. O nafile namazija itale sapo duj rekatija. Odolesce i sine koji kola su završeneno tesbih koštar rekatija, nane nisao problemi, hiç nisao problemi, nane, amen narakaja kusuri odolenje kola su arakerena štar tarojek puti o tesbih namazi, narakaja kusuri ko nisao slučaj, ali s ovaj čereja, egerči mangaja hen manjena te sledinen Resule ko bil sa ovek način, onda devacerea că inem sledevenicia Resulesce sunetesce, onda mecburi te pira cu sunete resos, onda te paratina o sunete pe camberescu sallallahu alaihi ve sellem, a doua značinala ca o nafile badetia. Bilo kova nafile badeti tol, sa kerena pes podui recatia, hem o selami predenala pes podui recatia, na koštar. Odnosno, ko hanefisko mesepi imam Hanifa, imam Azam Ebu Hanifa, vacerala ako o muslimani o tesbih namazi klaninalale dive skoro pazine na kava namazi na je samo namazi koja su amente dikale samo rajčača kaja kadar gecesijem završimo. Na o namazi i talvek vrsta namazi kote su o muslimani celo po životo šate kaldinal. Pa odolesno često imam Hanifa vačerala ako o muslimani a kava namazi klaninalale dive skoro onda šajte klaninalo šta rećate ako to rujek puti. A ma rećate ako klaninala vačerala, onda pofino neka klaninalo poduj rećate, a neka predino selami, znači poduj. I o rećate a jare na fili badetija, sa so itali na fili badetija, sa itali, a savče kula so klanina pes, duj rećate dela pes selami, duj rećate dela pes selami, duj rećate dela pes selami. Hen onijeti, so italo, na file namazi. Jemaati muslimana kana naje i tema od akale bućaće su upravo mangavate večera, a pošto sjema do te baš barem nešto te večera jek buti morate džana kaj pazinen šukare osven o farzija namazija, farzija znači o farzi
sabahı skoru, pladne skoru, ikindiye, akşami hem yatsıya. Osmeno farzija. A kale farzenje, postojnala nijeti kote su spomninala pes o anav e namaze skoru. Ja Rabbi, primera mare čibiate, nali? Ja Rabbi nijeti ćeravate klanina e sabahı skoru farzi. A savko nijeti italo iskreno, točno, pravilno, legalno. Ama avrial taro akala farzija. Fazinen sova ćerava, belki ji akana našundila savko nešto šajkovul grubo nekasće, avrial kotaro farz namazija napostoinela nijeti kova sova ćerala pes o dotično namazite kful pes ko anav. Na nea savko nešto. Sekoek namazi kova italo avrial taro farzia oles ceva ćerala pes nafile namazi. Nafile namazi. Na primer, o manuș va ćerala iar abi ćerava niti teklanav evabi namazi. Abi evabi namazi tele Allah'a yönetilen bir kimse demektir. O kola kola su usmerisalile ko devel evabi o dova značinula naj namaze skoro anav. Dalje halo amen. Akana pazinin samo za primer ćerava niti teklanav vitir namazi. Abe olafi vitr značinila teko. A? Naznačinila kao namazio anamle skorađare, olafi vitr značinila teko. I panda savče slična anava, kola su, ili sarakana amen, kerdem niyeti anali, tepena o sünneti Resulü skoro aleyhisselam, pladne skoro sünneti, pa son sünneti, sođaname akate okote. Dali logično prašanje postavinala pes. Ako amen abdive va ćeraja nijeti teklanina o sunneti Resulü skoro sallallahu alaihi sallam. Demek ki pladne skoro sunneti, namaze skoro. O pladne namaze o sunneti skoro. Ćeraja nijeti teklanina o sunneti. Ako amen ćeraja savko nijeti, ćerava nijeti teklanina o pladne skoro sunneti. Onda postavinala pes prašanje o Resulü alaihi sallam koga klaninala sine sunneti, saro obćerala sine. Da li ova ćerala se ne ćerava niti teklanina pladne skoro suneti? Apsolutno. Na. I si predaje kote su ova ćerala pes kaj trebala teklanina pes. Ama on jeti talo but važno je buti, hen on jeti najizgovorinala pes glasno. On jeti na nele tanti izgovorinala pes čibijaja glasno. Napamtinala pes nekote kote su prišinala kaj va ćerala teklanila pes, demek ti izgovoreno pes on jeti glasno. En jeti skoro tanitalo o kalbi, o insani, on jeti le skoro žala ko kalbi. Znači ti ranamen ko namazi, akava namazi talo jek, taro okola poviše namazi, akola suša teklaninem pes, madam či akava namazi pružinala među šansa kaj ako klaninale amare günahia itale oprostime, pošukar akava namazi tela soči isjame nek faydaluko adalestar. Mesto okola javera namazi. Odolesće mande migletna točka okova manoša kola su kamanjen hayri akale račate, kola su kamanjen bereketi, kola su kamanjen rahmeti Allah tabaraka wa ta'ala akale račate, nikako po nikoja sena mate propuštenen akava tespi namazi akale račate. Ponodorega džamati muslimin se neme pralalen sardova hem sar zikri spomnibe Allahe tabaraka wa ta'ala akale račate. Sigurno koja menšate spomnitane. Akana o spomeniba italo but različito. O zikrullahi Allah skoro tabaraka wa ta'ala italo but različno. Amen. Ka spomnina amare gospodare tabaraka wa ta'ala, a jare saramen Allah azze wa jelle objavine Allah. Akana nekoj ka postavne prašanje, sar trebala te spomnine Allah azze wa jelle. Amen ka spomninale, a jare sarova amen je ko Kurani la redinja. Sar na redinja amen je ko Kurani, amen je ko Kurani va čreja, walillahi asma'ul husna fad'uhu biha. Eme Allah isile olesile šuje anava, pa odole anavenca roden tu mare gospodare. Spomeninen tu mare gospodare. A odole anava itale, ala asma'ul husna.
Rahman, Rahim, Melik, Kudus, Selam, Najna, so Jiko Sabr Jelle Jelalu. Se koa ye koa so kalel, bilo koa anav, akalera chatete, ukuinol. Acaba značinala okole pralinje kola na rakljena či sostova te džanči džamija, ama te djeleći džamija od ti si prepostavljeno manuško aka vodinula kava redu, znači ola nanesušite mučinem pes i si koji ka vodinula redu, ama okola kola su ka čoven čere, kotoro bilo sa ovek način naštiđana či džamija, olinje važinula kava te šunen ksar trebala te čeren, či o Allah te barko ta'ala amare buća te šaj te primenili. Odolesje, akala buća tale but važna. O Allah tebaraka wa ta'ala manje vačirala walillahi asma'ul husna fadduhu biha. Ema Allah isile neškiri šužanava. Pa odolana venca obratinen tumen. Odolana venca rodene Allah tebaraka wa ta'ala. Ma rodene ja verčane. Ovko Kur'ane amenje nas spominja rodenle namazeja. Navačeja rodenle zekatja. Navačeja rodenle hađeja. Navačeja rodenle bijavereja. Nego sar walillahi asma'ul husna fadduhu biha. Eme Allah isile lesčere šužnjanava, pa odolana vencar roden tumare gospodare. Čeren dova tumare gospodare će tabaraka wa ta'ala. Odnosno amare gospodare će nam tenova čerap tumare. Znači, amen se am dužna, aka amare gospodare će, akalera ćate te obratinamen zikrullahea, kola italo de facto, ko Kur'ane azimušan, telo ajeti, walillahi asmalu husna feduhu biha. Ama o gospodari amarova čerala, sova čerala, ve kale rabbukum udu'uni astajibe lakum. Hem tumaro gospodari va čerala čeren manje dova, te šajte odgovori naftu menje. Te šajte daftu men odgovor. E sar te čera dova, ače sar. Allah čere šužanava kala, bilo kova je kanav kala, ka čera, ka molinamen Allah će Đelešanu ve Đele Đelaluhu, amare grevija to prostinel, okula kola su kamanjen, to Allah jaze ve Đele to prostinel čere grevija, kava čeren ja tawab, ya afuf. Okula kola su kareden, rızki Allah skoro Đelešanu, kava çeren ya rezak. Okula kola su isilen nesavi muka sıkıntıya, kava çeren ya mujibu. Ali najbari sıkıntıya ko celokupno peygambera taro Hazreti Adem aleyhisselam, jiko Hazreti Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme italo o peygamberi kova Yunus aleyhisselam. O lesčeri dova itali dova koja su amende muslimanen kotaro se koja prilika kote su arakloja ki muka hem ki sıkıntıya ukundoya kaya dova amen iklovaya Allah şeri zine inşallah avriyal odole mukatar odole sıkıntıyatar. Koja dova? La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin. Akaya dova itali. Ali akale bu çenge cemaati muslimin. Iranamen panda načiva čeržem i od dova te čera Allah Đelešanu akalera čate panda ek buti si so šate navedina od urkan na neku ne so bare ibadeti akalera čače a čakaleta od prilika so trebala te čera akalera čate en ko kraju i Hazreti Aisha radijallahu an pučila pejgamberi sallallahu ta'ala aleyhi ve selleme ya Resulallah akalera čate so trebala te čera pazinin. I Hazreti Aisha pučila pejgamberi sallallahu alejhi ve selleme akalera čate su trebala te čera. Te gane o pejgamberi sallallahu ta'ala alejhi ve selleme vačerala tuka čere dova vačerala ka vačere Allahumme inneke afufun tuhibbul afve fa'fu anni. Allahumme inneke afufun. Ej mo gospodari, tu si ano ovako su manđea o oprost. Tu manđea o oprost. Tuhibbul afve, manđea oprost. Pa oprostin manđeda, fa'fu anni. Oprostin manđeda, fa'fu anni, oprostin manđeda. Ja Rabbi tu se ano ovako su oprostinea, manđea oprost, oprostin manđeda. A kava italo prevod dovakoro, Allahumme inneke afufun tuhibbul afve fa'fu anni. Ja Rabbi tu se ano ovako su oprostinea, manđea oprostin manđe. A yareva čerala pejgamber aleyhisselam Hazreti Aisha će čer dova ej Ayşe. A yar obratim to Allah se tabaraka wa ta'ala.
Ali Jemaati Muslimin. Angleter saa kawa mecburi siyem te jana kai akate chelala ibut pari uloga o imani e insanes koro. Kusum amen amaru imani kol baroko Allah tebaraka wa ta'ala o dobor ka amare bucha koven pashe. Ko Allah azza wa jalla nane po pashe o koa suitalo 2 metre baro koa suisile shuje acha zelena plavushi o nane po pashe ko. Nego ya palemo koa suisile cher baro ko pans paratia. Ili o koa suisile shova arabe o koa so cerdaik milioni evria. Na. O kola so asapke bucha isilen назначенела каола итале пашеко. Ниту пале o arapi, sar coreno, demek manuș cisto arapi. Talo, ia canamen smatrina kai ola itale popașeco de ogelešaro. Nane tačno, hiç ništo nane tačno. Ako bi ola sine kai o arapi talo popașeco Allah tebaraka ve taala, onda o Ebu Leheb ko sine najpașeco de ol. O Ebu Celil ko sine najpașeco de ol. Ebu Sufyan ko sine najpașeco de ol. Soše arapia itale. Ha! Nane i razlika od oleste, nego soitali razlika. Isi ajeti ku Kurani koto Allah tebaraka wa ta'ala aminge penala ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakari wa untha ve ja'alna o ajeti akava ajeti obesnala dek amen yaratınca koto ekmuş koto juli hem ko krayo ajeti skoro penala innama akramakum indallahi attaqakum. Kodevel najpaše, najšukar, najbarostepeni, najučomekami i sile okole ko vas olestar najviše darala. Ko Allah tebaraka wa ta'ala italo najpaše okova ko su lestar najviše darala. A okova ko su lestar najviše darala, ov sigurno italo sahibija takvakoro i sile bogobojaznost, i sile erčani, i sile edepi, isile usuli akala buja amen siklilemnen ko purano vakti šajka sekundeće ka mrdinatari tema aman mislava kaj važno te objasnina akala buja amen sarça večere siklilemnen amare purane şovondar o Allah azze ve celle samare şevya sonakli dünyaya o purane şevya mangavate večera kastaramen şundem po eklafi duyso sikliem nešto Okola su itale ko hayati olenge rodaya Allah estar tebaraka ve teala rahmeti bereketi okola sonakli dünya o Allah azze ve celle olenge ne kaçero tarazabi muhafaza inşallah ya rabbel alamin. Znači ola tale kola somen sikajamen akale dineste sarte pira kozum canje odoborka amamin kerelenge dova ko Allah azze ve celle sosje olay tale sebebi somen abdive akate beşaya kere govor atumen sarenamen şunenamen. Olama tăvânsine amen naști covacate. Odolese oprașanie codevel gelešano Jemaati Muslimin italo acaba mase Ramazani te coristina că arat. Te coristina că arat iraneamen cu cadru gejesi. Te coristina că arat coteso yek putiko berș itali mukli rat coteso o insani egerci acale raiceate nauspeinăla. Te dobinăl ocoa soa că arat. Obavzinala peste delle, ceea ce naște gubitnicul italo celo berșescuru. O acaia rat itali rat, koja su pružinala saj muslimaninge ih šuži buti, pogotovo okolenge kola su itale takva sahibije, kola su darane alestar tebaraka wa ta'ala, kola su pandena imani ko devel Đelešanu ve Đele Đelalev, a o imani italo nešto Kova so put vredno ko devel Đelešanu ve Đele Đelalev, doleșa kalera čate tena astarlamen i rat ko soeva paleva cerava nane odova nigde nazar belježenala pesko hadise Resulü Şer aleyhisselam kaj o Resuli bešla sahabenca zajedničko džiko vakti sabah namaze skoro ti džamijana kada celorat kadri se džikisa na nezabeležimo kozom me barem džakana čitindum, nali naštara kmasa koje predavanje su značinala na neaminje moramo celorat tebeša amin kažači džamija mo mislenje migledno točka kažači džamija ko bavinakala procedure
Kachera kalabucha saramenje kovolo do tena mestimo vacherdo adale hojastar kole bilo koi kote jala ki jamia nari sekwa jamia sila poja. Amen. Ka jadate ko bavezina sa kalabucha koga kairanamen e jamia tar chere mate mukamare chera mazuni mate mukamare chera bizo dove mate mukamare chera bizo rahmeti bizo bereketi Allah eskoro celle shanehu adalesye odoleni etea pandai puti amen chere kabesha aquela procedura amare chere este kachera pandai puti pono chi o rahmeti Allah eskoro celle shanu ve celle jelalu tol amare chere este da asa kava isyamen vreme techera jikoga selamun hiye hatta matla'il fajr. Jiko vakti e savana mazeskoro isyamen vakti akalera chate akale badetia techera odnosno tanalen ki praksa. Dolayısıyla bolinawe Allah tebaraka ve taala taroleskoro kuvveti hen kudreti amenje sa akala amen susiem fakiria manusha Allah shekoyacha odnosno tumenca barabar sarinensar sao kole pralenge kola so akalera chate kapokushinen ko bilo savojek način ama tenaja no da pravilno sartu kuino soto kuino hiç naneto problemi neko kuino neka cerel pechibia neko protino neko bratino pespire gospodareće molinaja Allah zul jalali wal ikram akalera chache akara te cerela menji kabuli amare dove akalera chati inshallah eksiko nakamucho ya rabbel alamin o hurmeti akalera chako ya rabbi amare okolan mangle suisiamen bilo daya dada penya prala dostia amala akrabae kolasona kley dünya olenge akalera chakere hurmeteshe molina tut ya rabbi olenge techere afi mafireti tarogrevia udive chiamete skoro olente di celen oprostime junaensa ya rabbel alamin mare pralenge sasu kavaz dem pevasta akalera chate olegere dove ya rabbi akalera chakere hurmeteshe inshallah kachere kabule ya arhamar rahimin okote kote so amen na janaya amen je tu ko prostine so chamen siam insani ashtom siam insania navedime siam sigurno techera hataye de bistrahem te greshina pa okote kote amen ka greshina tu siano dova ko so amen je afima fireti kachere amare prala akava masek ramazani taro početa pajiko kraju inshallah so celo masek uruči su ičerje Allah tebaraka wa taala legoro uruči kabuli makbuli na kachero ya arhamar rahimin na dinama kai oprala kola so prisutno akate me na dikavo komentara hiç samo čerama jelafi sa oprala kola so prisutno na dinamen me tari mistrana odobor kakozom so amaro mogućnost dozvolinala pokušenjem tana jek paše slika a jare slikovito način techera era čajče kadrgežisi sarbiovola sobiovola a paleva čerava palem pandaj puti spomninava ko početok spominjem pandaj puti spomnine kaj u subota kultumen live prenostarī džamija koji meri kođa od te isto kultumen šansa erat tešunen suisi sara erat sušunjen od olera čate da isto kašunen akana nekoj ajar prenosenala nekoj ajare mačiven tumare gojende učamorane kavačeja kava oimera kava samen isto vačereja amendar na ne i amende na perle i odgovornost so vačereja i odgovornost perela okolende kola sošunena soše bud zavesinala sar šunala hem sar haliluj buti odreće molinamare gospodare ti čerlamije afirma fireti akale marse kostete dlamen kuveti panda nekola divesati ajičera na kava kava ramazan inşallah hayres ya rabbel alamin mare çerene kamujo rahmeti bereketi sasti pavesti paros inşallah ya arhamar rahimin jiko tesiyama kale dünyaya te molina Allah tebaraka ve taala ve çerlam ya nasibi hayırlı rızkı bereketi ekurana şere kanunensa kelamensa tecimdina te yaşayna koga kavalo zamani akale dünyaya tar teiklova odnosno Azrail aleyhisselam koga kavala menje kudara ki kapijate kul ya rabbi nasibi ker amare posledno lafiyatoven eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah asabkela fensa kelamensa Allah tebaraka ve taala samare cemaatçı narodoshi cemiyeti muslimin saredince ne kaçırıl nasibi akale dünya tartikloven avriyal inşallah tare kabres kur azabi kere tekerilen muhafaza ya erhamer rahimin
u dive e qiyamete skoro koga ke kljuba sarine ko Allah tabaraka wa taala. Ya Rabbi, amin, nasiam dostojna amare ibadetencar, amare ibadetencar de roda ceneti. Nasiam dostojna. Ca sa koji smisol o pejgamber alayhis salam penala sahabenge la yadkhulu ahadukum bi jannati fi amali. Niko tu mendar pe deloncar naneti kul ko ceneti. Sahabenge vachirla. O sahabiya penana wala anta ya Resulallah. Tudali ya Resulallah naka kuvvete deloncar. Peygamber penala wala anna meda vachirla naneti ko ceneti medeloncar. Illa an yatagammana Allah min fadli rahma. O sven ako astarılama o rahmeti Allah'a skoro tabaraka wa ta'ala. Dakle, o Resulü sallallahu aleyhi ve selleme vachirle sahabenge medana kuva medeloncar meamelencar ko ceneti o sven ako astarılama Allah'a skoro rahmeti. Pa doleće ya Rabbi vazdamara vastam molinatu ko dive qiyamete skoro amenge to rahmeti te çere nasipi so şamen sam zaifi kulia. Pe rahmeti inşallah toa o dolindar kola ka zastužinen to oprost o makfireti hem ka kuven ko ceneti hen amare postle na lafia inşallah kuven ve ahiru davaina elhamdülillahi rabbil alamin. Evet efendim. Evet. Allah neka nagradi Miltu. Sakala su akirdan šuže lafija. Ne je pitanje isto je kje pralestar te jara kjope o life na нетелевишнинге о лайфковол исто секогаш те шајте дикенне ко YouTube, значи акватано наведиме, значи секогаш шајтументе дикен исто ко YouTube и вебсајта Маритани сар со наведими, значи дикелапес TV Roma EU шајтумен исто те роден ко YouTube ем иншалла кадикен ка sakva so kerda efendija, ako je tarno su je nejasno, palente vrtinen, palente diken i situena da je mogućnost. Še efendi, palente Allah neka nagradno tu baša kali šuže sofistar. Da li ko da vakti te šajte isisoske je ke pejna bus šužo pitanje imam guma kvate postavim pa te šaj hari laki da to jasno. Ajde, sam. Lata tano akal, prvo pozdravim nejala nekola mi je sa stivesti, navla krojtano Sadbera Tairi, Allah neka nagradnoltu me ten se kuće ako pitanje, o pitanje tano, a soka oval okolencar sona postinje Ramazana, baš Ramazani, a pirna alkoholencar baš Ramazaneski Allahu Ekber. Znači, okole manušencar kova su na postinjena Ramazani, a pirena alkoholea baš Ramazaneski. A jar halilemo prašanje, di mi? Evet. Cemaat-i Müslümin dicen amen jek butika zamolinam sarine nasamo ka pen uopšte sarine amen sopućaja bilo koji to sartovo. O Kur'ani Azimušan italo jek kelami Allah skoro dželešan ače odgovorine penače koja su postindava da sa koje prašanje. Allah tebaraka ve taala dicen ko ayeti. Amen sari neva kerea veruna ko Allahi kerea imani. Naleja sari ne kaste pucha kana amen darakati. Isiline ko su kava kerol mena veruna ko deo. Isiline ko te vacher. Ma sari ne amen kava kera veruna. Aman dicen amen odolesena mangate kera savche dersia lafia belchi sosche ka pogodinane kaste okote kote sona valanela hen poste ke kljuno bucha obratna. Da li talo dovoljno je manuš samo te večeral verunava ko devol Đelešanehu hem obuća završime? Na. Sosće na. Dokaza kaleše? Amen. Rodaja sad dokazencar. Amen de o fakti, o argumenti međvuri tovol. Te na ne argumenti amen na čerela. Odnosno, okolada kola su ka pokušine na menje nešto te večeren. Te na ne len argumenti a dokazija delilija a kale buća čere, amen na prifatine. O Kur'ani večerala okolenje koja su penena samo verune. Penala o Kur'ani wa minan nasi men yakulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Em maškaro narodu i si okola su večerena men paća ko Allah em ko sudno dive. Ama Allah večeralo devel na neverničija. Pazinen o Allah tebareke ve taala penala maškaro narodu i si okola su večerena men verune ako Allah je hem ko sudno dive. Ama ola na neverničija.
E koji tale vernicia? Koji tale vernicia? E akana te dika pale mo Kurani sova cerla koji tale adao. O Kurani na chola bizo sesi. O Kurani na chola bizo odgovor. O Kurani na chola bizo odgovor. E akana zavisno mandar tutara kalestar o kolestar kozom penjarala pes o Kurani odgovor. Kakadol pes odgovor. O Kurani va cerla innemel mu'minine ellezine amenu billahi ve bi rasulihi thumme lem yertabu. Čačipnas čere verniča itale okola suverenena ko Allah emres čere Resuleste, a palo dova veruanje više nasumninena. Wajahedu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Hem cerna cihadi ko deve Allah esce ko anav ve malen sanem pe barvali paya ulaike humus sadikun. Olay itale adala iskir. Okola sova cerna verunea ko Allahi hem ko Resuli hem nasumninena. Akava dini isile pe stubia, akava islam isile pe zadace. Akana okova sona postinala tiraname ko prašene e penakoro, okova sona postinala em pila raja pirala ko alkoholea na janava so levo desno. Jemati muslimin. Allah tebaraka ve taala sika skoro niyeti penjarala. Mloda, tloda, okoli skoro da sona postinala, okoli skoro da so pijela. Okovada sona postinala te pučele, sigurno kava čerala oja, kava masi postinala pes. A okovada so pirala, era cheia, lesta te pučele, ovda kava čerala, će sigurno akale masi ko se trebala te postinala pes. Ola, itale manuša, kola so itale, amen sasija manuša kola krešinea, džemati muslimin. Amen trebala, jek javere te pomožina, a savče pralja koga dikaya, na te napadina jek javere te vačera, ej, šuna karebe, tu nasjan muslimani, tu akava, tak, trebala akava, na, a savče metoda o Resuli sallallahu ta'ala alihi ve selleme, nikad ne upotrebeno asene, nego pekamberi bi čalgo sar, hikmetea te vičino kodini, marifetea, šuže kelamea. Nikas na nepravo, nekas će tovol sudija. Allahi tebarek ve teala amen dar sovrinem vodiča sočera dersija, amen odevel na čerdamen policije, tova agentija pa te sudine narodnji. Nego čerdamen davečije, čerdamen hođija, čerdamen ševija, te šaj narodoa kale dineste te vičina, a te napadina. Amen va čera tekfiri. Tekfiri nas minula nikoj. Jedinstveno, kad se sile snaga, sila, pravo, nekas nešto te osudinel, a davaj talo, samo amaro gospodario Allah je tabaraka wa ta'ala. Hem niko javer. Amen sar neka vačera, kačera dova savče, će pralesće, jarabe akava maro prav, akale masikoste, akava, išala javer beršte, čerlesće, akava nasipi. Znači tu, te pralesće, nevidjeno te čere savčeh doa, sigurno kao Allah Đelešano tut nam učela tut mazuni. Ama telelem te napadinale, koza kan poviše kad durarale taro dini. Odolesće akava dini talo i dini rahmete skoro, akava dini talo dini miloste skoro, akava dini talo dini kote so sako nesće udara pravde, bilo grešniko, bilo na. U grešniće da isilen tanko ženeti, okolada so postinena lenje da tanisi ko ženeti, bitno maškaramente mata čol nešužu kelami koja so kapantinel pes budur, odolešće mesto ko bilače kelamija, trebala šuže kelamen sa to bratinamen, a sigurno da ova prav kova so sako nešto kjerala, koga kava kjerlešće šuže kelamija, verine na Allahe, kao Allah Đelešanu kamu kjerlešće ko kalbija, sa koje krahmeti, ja ver brš inšallah, na kjerala od ova sva kale brše se čeđa. Na dinama kaj penjače dinjeme kod goro, dobro kako zum su šaj. Evet, baš šukar izjasnim dan, takie mi pen sadber, mislim дека o Efendija пушукар обширно објасни да, поточно, значи никогаш не касно манушеске, те влезено код дини исламијети, а мен са требала, објасни да легут фино, значи не требала те критизирина, него мен требала па на те кера ракаје ковло, начин те шајте објаснина, или палет поточно те морина, те ми е бут важно да Efendија или да мануш, или да пен, Şey temolina o Allah Celle Şan'ın tüpotino koşukar drom. Şey efendi sima pandayık puçiba yeke kadar şey. Dali koltu pandayık vakti hari. Oya sarna efendim. Ake kao. Nekosa sto o hayri kamil
поставинало питање, магидака не исто опитање, ама ќе кана пошто поставинало права као наведнале, неко са 100 со поставинало опитање добро дехран, пучала мана енклиш, пуч кој улела ки бише тато рат дали о Джебраил алейхиселам или о Иса алейхиселам, и сиамен бунам ариза бут джене буйрум. Значи, најверојатно и си да батама башкар ко акава прал хем нисаве, соба керена или о Джебраил емини хулела теле или о Хазрети Иса алейхиселам. Дали каша калиста хајде собете кере? Дика, ajde meka pokušinam ko kratka crta te objasnam, madam ci akava prašanje najmoguće panje 10 minute idete objasneno pesa. Najmoguće, od ova garancija, so će si bud objasni vaše, ama na mena će kava ćera nešto, paleva ćera najmoguće te dopesa o de facto akale buća koro, o kuranska komentatora o alimia e kuranescero mufessira e kuranescere. Dicindoi acava eti vai cerna kai o Cebrail aleyhisselam dicindoi acova. Ali dic amen. Akana spomnina namangate kuva javer strane sebe pišaj emilete šinanetul interesantno. Na interesantno na to penjarutno, na ete hamete halvenullah fia somangate večera. O islam na završinala samo so šerijatski propisi ili šerijatski zakonija. Mangate večera kaj o učenje ko islam istalo stepenito. Taro stepeni ko stepeni, ja jare amende akala stepena jana čiko efta. Pa dicindo akana o stepena akale uči baskoro, amen, mangate večera lenje kaj postojnala asabče, sao kola asabče tvrdne isinen ola vešena ko ilmel yakin. Ne demek ilmel yakin? Informativno znanje. Amen, ilmel yakin večera bašo informativno znanje. A palakava ilmel yakin isi aynel yakin hem isi hakkal yakin. Akana ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin trin vrste učenja polako istamandre postojnala, a akalengoro o šero, akalengoro o paši, itaro yaveriyek ilimi kaşyamen pera ilmi esrar ili ilmi ledun şay ilmi esrar da şay ilmi ledun da o ilmi ledun akana kotara kava ilmi ledun kota aşku isili naile oya isi apsolutno isti okola su ukinde isura kef ola canına sigurno i istorija Hazreti Musa aleyhisselam kogalo Zere ako ne sabe buća točke pućala prašanje odgovor prašanje etega no Allah Želešanu koje kuransko etiki sura kef šovardeš u duj natele matova na Allah nego jate tačno ama taro šovardeš natele sigurno 10000% da ti talo 6263 ayeti penala wa alamna Hazret aleyhisselam obraz odnesinala pes vaçrala wa alamnahum min leduna ilma ilmi ledun. Emamilnim sikajamle je znanje amendar. Pazinen o Allah večerle emamin le sikajamle je znanje amendar. Akava znači nova, alava söyleşçe dindo, kodava vreme Hazreti Musa şe najne dindo. Ilmi ledun. Akana i klasifikacija je jandipas širi, odnosno akali ili mes širi, itali asabči, kote su postojnala sarsova čeredem, znači šerijati, postojnala tarikati, hakikati, marifeti, urbujeti, ubudujeti, nubuveti i takanatan. Akana akala ko šerijati, ko samo šerijati Andre, postojnala šerijateskoro šerijati, šerijateskoro tarikati, šerijateskoro hakikati, šerijateskoro marifeti, šerijateskoro ubudujeti. Znači, efta vrste ili stepenija džandipasčere, koga ka množine po efta sarandu enja vrste znanja postojnela, kote su trebala na kalembez, amen de ko sufije, amen na garava, amen kaj sem sufije, ako pirava parno, amen jana kavoda te pirava, a o Resul aleyhissalatu vesselam, ko hadisija, nisave javara bojena čelasine pešereste, osvem parno hem kalo. O hadisje Resulü skoro hajar pirava. O se pekambiri ya parno pajala pesine, ya kalo.
Значи, ами се модулакова со пратинеа каладрумија, машкараменде и си буќа, кога се јутале одредиме сархем, сотребала те пратенупес, амен сарино доваѓанеа, значи и си дешудујта рекатија, одија најамари тема, ама пошто правдила чете ваќера, значи дешудујта рекатија правција, кој ислам кога со аненаджи кој духовно созревање, е мануше скоро, односно е мухибе скоро, а кала овена само со примопредаја беатесчири, кој муршиди, одолеше роденто менѓе, диченто менѓе, муршидија, мануша муршидија кола со дичена штареја ченцар, а на само дујенцар, со ше дујеја ченцар те диклем можете грешина, а окола кола со дичена штареја ченцар, кога ваќереја штареја ченцар мислинеа, ојаќа е калбесчере. Окола кола со дичена е калбесчере ја ченцар, оленѓе акала јача амаресар со дикаја, хична непотребно, соше јек подсетување е Хазрети Ресуле скоро алейхиссалам кој текнала е хадиси инна Аллаха ла јанзуру илла суварикум ва аджсамикум валакин јанзуру ила кулубикум ва амаликум. Allah Jelle Şanu na dicelato men ko vujudi sarsin tu men sosiem. Nego dicelato men kote el kulubikum tumaro kalbi wa amalikum hem tumare delia. Odolesce pobari parola kote so ko sufia andre postunela vacilindo la ilaha illallah. Isila kal islam estar pobari. Ko celokupno islam pobari formula taro la ilaha illallah. Postunelali na. Akayasini formula sayres peygamberin taro Hazreti Adem aleyhisselam diko Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sarinin formula kayasini. Odolesce amen akalesce odnosno sufi akalesce dena bu paro jek vrednost pa okova čako peygamber aleyhisselam večerala men kale la ilaha illallah dakhala al-jannah. Okova soka večerala la ilaha illallah kola ko dženeti. Akava prašenje e praskoro harika mineskoro o čao preskače mukraće kod gortaro Kurani ama amen palem najnisao probleme jer će manjena javerijek mogućnost šansa prilika pala ko Ramazani šaj tebeša detaljno akava prašenje poharica sarera se objasnidem e kadrge jezesće ađara kavada šaj te objasnina šaj te ćera Allah jaze u dželli inšallah amari dželja kačerov afi mafiriti na dinamiku sminderte da je kod goriša. Eyvallah şeyh, odgovorim da je praleski da Allah neka nagrađeno tudi sto vaše kadeva. Testar, posebno mogum te reagirina isto te dodaj navda, ako si e prale isto opuči ba panda, mislava deka ekspertitano o Mehmet Okujan, o Roberti, šej tu le isto te kontaktirino ko objesnotki panda pošukar so i tema o mislava deka preska odgovorim da ko amen ko je коментарија ќе ги шинела о Иса на не рух спомнимо ки сура Кадр, значи каде магиото додајното ќе те објаснотке. Истовремено да поздравинава Ешеј Гюнере, неколам ги састо со приклучин дапес ко амен ко амаро лайф, кој кадо ефендија таро шеријати, тарикати, марифети, хакикати, лафи, a da tar isima nisnava jek leja kemurane jek programa, tu meša isto te diken poopširno objasnimo etano, a da lete matar ko tu mi pojasno, istovremeno da pozdravljava skrivena riznica oleda i nele jek šužitema abdije, baš mu kad je inšallah koga završina programa je, mislim da ovda isto šuže argumenti jedan da baš nisave bukjatar su amen celo mase kostar kedem lafi, potočno na opostitovo samo te na haste na pija, nego istovremeno te postine jakencar muje hem kanencar, ova dva vakerdale, šužite magine, zaista kahavala. Še efendi mislava deka alem ko krajo emisija, ako su ske pala, hari približinala pes da gopes akate uprea mende Oja. o Ramazani, potočno o iftari приближнала пес, па далеско се векува како кратко кера овсасто со инани на менца ко лайф, а со иси панда со требала, значи те керопес на не сумња мен обавезно ко вола мен панда повише теме со Етиопија. Тема англен, шај черек дова заедничко, hem panda inşallah. Действително време 5 минути, 3 минути ако замисли. Тема англен,
Şahit Kiray doğru değil mi? Evet. Buyurun. Evet. Tamam. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ kunâ linehtedî levlâ en hedânallâh. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabel minna inneke entessemiyyul alim. Ve tub aleyna ya Mevlana inneke entettevvâbur rahîm. Vehdina lil hakk ve lil tariqil mustakîm. Bi bereketi kıraatil Kur'anil azîm ve bi hurmeti men arsaltehu rahmeten lil âlemin. Ve'fu anna ya Kerîm ve'fu anna ya Rahîm. Veghfir lana zunubena bi fadlike ve cûdike ve keremike ya ekremel ekremin ve ya erhamer rahimin. اللهم زينا بزينة القرآن وكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن ودخلنا الجنة بشفاعة القرآن المبين. اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلب وقتنا إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافنا ولا يرحمنا وارزقنا خير الرزق في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر من نصر الدين واهزم من هذل المسلمين. اللهم عيد كلمة الحق والدين وأعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر جيوش الموحدين باقي ديننا على المدينين وفوق أسرى للمسرين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل منا بحرمة سر سورة الفاتحة. Amin, amin ya Erhamer Amin. Eyvallah şeyhum. Nama bana držinatut. Aleyküm selam. O Güneri de isto pozdravljala tut, Kerla tut isto bolo selam. Selam inengedas. Meka Mukav Efendija, su ske najverovatno da trebalo da te pripremi nopes. Allah neka nagradi non tuše Efendi. Mensa barabar saya jemaat ya barabar. Овсесто со на один дан ми понуда со почнуту со одмаре един дан, сар со и ненавидимо и сега ме, значи сега ме пана буд програми со требала Ефендија. Иншаллах. Дека ме најверојатно иншаллах пала ко пости или поточно по Рамаданска диве, ко мен е бушуже теме со одбериметано, е мој Ефендија ко објаснувам ги два феноменално. Намагава каратела керава, ама ковол инаджена. Намука изненадување, тол изненадување. Allah ne kara çellen ne kaçırılınca kabulü ve iftari Allah Celle Şanu sarinin tümün barabar amensa ne kara çalame ne kaçırılam yaktı mağfiret inşallah. Džiko je ver bešiva dičiva, ovem saste su sinsine sarine prisutna. Ovem pozdravime Allah Celle Selamea. Esselamu alaikum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Evet efendim. Tamam. Ајке канал Ефендија каваса со вакердале некој наградимо Аллах еске рахметеја. Поточно туменда товен са сте со иненина менца со споделинден о лайф со хавдена кала со бети о секојаш и нема цили акале вукјатар тешај те лај поука ко таро акала со бети сикловена кала Ефендија са шајте бајрарама роджанди па да бајте оно маро цили, поточно значи мро цили, а да скро да себе пилаја кала времија, о Аллах нека награди нел амен, тумен перахметеја, тумаре ибадетеја, со керола песакана евактеске, ераматанеске, масекоске, деко вол тумаро кабули мафирети ко Аллах Джелешане ху тумаре дуве, тумаро ибадети, тоен маге с тебе сте, а најглавно е тано ишала те доре сара, панда буд берша заедно о Рамазанска диве, кава кирава кава наедно со приготвинала пездемек и програма баш у субота со ковол лайф пренесимо амаре телевизијатар ки џамија ИКУР таро хоџа ајдин и мери ковол пана по јасна обавештење ковол сарсвакердум за жал нашите поставено па со питања него кади кен иншалла кој со тане дур некален е поука или поточно шајтумен да исто кереда те керен ако нанетумен омогучност џан ко џамија. Пожелнават ми ги шукар рад исто акана о со требало те пагелпес ко панда е пасати мислинава пожелнава сар не е издржинен хем ка дикамен иншалла ако и син не е мислинава дека тај се има па некој шужи програма и програма ко сар керолапе каски керолапес ифтарлыко.
Adales ko sebeb ko ola men yek efendia koriso kavol o Recep tari Italija, oko objaснила ми ги падна поопширно кале тематар, кој исто вакти коламе на да е програма, значи тај са кој исто време, кој исто број ишала това, та те кава да совбети. На чулама ги ништо панда, само те бакрафту ми ги шукар рат, овен са сте соиненине со споделен ден, укавату мен Аллахески рахмете. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатуху.